جرونای کردستان جه روجاوی کردستان دما خوش به بینرین هجا ایرو 12 هزیران 2026 روجا اینی امجوار بلتان دانی ساعت 7 پیشکش بکن پشتی به ناو بره. بله جاری کنن دما خوش به بینرین هجا اندام فرمانداریا ناوند پاراسنا گل نپگی مراد کاریالان شرطین بینگین امپیواجویا آشتی اشکره کرد. کاریالان ده پیامک کو لگریلا تیوی هات وشاندن ده با آوای که اشکره و زلال گوت بریا هر تشتی دوی ریبر آپو به آوای که فیزیکی آزاد ببه او هبونا گلی کرد دنوا قانون ترکیه ده ورن آسکرن هر وکه هشاری دا کو حتی کو اف گاوین قانونی نین آویتن گریلا چکی برناده او پیواجوه چاره سریش نکاره به پیش بکوه. مها حاضران مها شهید فداییه ده ششی حاضران دا فدایی رهوال گلان ده هفده حاضران دا فدایی رهوال سما یوجه سی حاضران دا فدایی مزن رهوال زیلان گهشتن شهاداتی ام ده شخصی و هر سه فدایان دا توایی شهیدین فدایی و توایی شهیدین شورشا کردستان به ریزداری به حرمت به بیرتینه اسپی که جخوا کنه فدایانه نیز بوم به نممکنه وصاد درکتن چه ببه دوا و تایدا مرود کاره بیجه دسپیک ریبر آپو درکتنه که وک فدایانه بریخست به او هووکا اشته کردستان میتینگره جبو چارسریا پرسکریکا کرد دبه بری همه تشتی دواری ذهنیت دا گوهرتنی هر دو آلیان هبه ایما گوهرتنی ما بیه آلیه دولت ایجی دبه ام بچن چارسری فقط فکر خواه انگو ذهنیت خواه ای بریه ریبر آپو یعنی وسط زندان دابه اف پیواجو نامشه ما قراری گرتی جی دوا چرچه ده یعنی مگوتی گرگه ریبر آپو پیواجو ریبه ببه قراری کنگ را 12 پکی کج وسای اینها خواه سروی را باویجن بیجن برا گریلا چک برده ورگا نابه نه و ایشا نه ایشی که جریزه یم یا سایه که بنگهین پیوسته بره ستاتی ریبر آپو و زلال به ریبر آپو مذکروان سرکیه مخاطب یکمه ها ته هدف کرنه کنفرانسه که نتوی چه به اپر گرینگه جواتا کنه که 24 جی همان تش دست نشان کرد او جی حول دادن که کنفرانسه که وسا پیک وره یعنی گله کالی و تین زمان بس گرینگ مرود میرته که اجار دین لازمه هند بلگه بین آماده کرن یعنی کلکا استراتژیا که هبش بلگا کی کو کرد لهمبر هفت چک بکار نینن لی بله لهمبر هفت سیخوریجی نکن تنینک چک بکار نینن همان دمی سیخوری نکن چو کرد زرار نده سردمه که وسای گرینگ دانم جبوناوه قناغ ناکو ریبر آپول باکور پیش خستی پر گرینگه تکوشینی تفگر آمه هر دره پیش دخیه دوا چرچوه دا گرینگی خواه زیده هیه تکیلداری کریزین لروشتات ناوین بردفکا تکلین درفه یا کنگرا نتویا کردستان کنکین نولیفر کوچ آخوی نولیفر کوچ دیار کرکو ام جبو نتویا کرد لنتوین یک بوی استاتوی دخوازن هر وکی گوت دوی ایدی ارادین بلاوم ده استراتژی که هف پار دجی ببین یک
Berdevka têkiliyên derve ya Kenekê, Nilüfer Koç, derbarê qrîzên li Rojhilata Navîn nirxandin kir. Nilüfer Koç diyar kir ku em di demekî dîrokî re derbas dibin û got, divê demil dest li ser bingehê yekîtiya netewî gavên şênber bên avêtin. Nilüfer Koç diyar kir ku li Rojava bi eşkere hate dîtin ku nûnerên taybet yên ji aliyê Amerîkayê ve hatine wezîfedarkirin ji bo Sûdê Kurdan tu pozîsyon raber nekirin. Her wekî ragihand ku Statoya Federal a Başûr jî rûbirûyê operasyoneke tengbûnê tê. Nilüfer Koç bilêv kir ku şertên herêmî yên heyê Sûdê nadê tihêzê. Hemû partiyên siyasî jî vê yekê dibînin. Destnîşan kir ku tevî vê yekê jî divê gelê Kurd ji vê pêvajoyê sûd werbigire. Nilüfer Koç destnîşan kir ku tekoşîna gelê Kurd êdî li cîhanê hestiyariyekê pir xurt ava kiriye. Diyar kir ku piştî pêvajoya Rojava di nîqaşên herî qrîtîk yên li Konseya Ewlehiyê ya NATOyên Yekbûyî de li şûna Kurdan, nûnerên Heteşê, Tirkiye, Amerîka, İngîlistan yan jî nûnerên İsraîlê mafê axaftinê girtin. Nilüfer Koç ragihand ku ji bo hilweşandina vê tabloya ku nayê qebûl kirin, êdî dem hatiye ku hebûna Kurdan a de facto bê veguhestina zemînê hiqûqî ya navnetewî. Nilüfer Koç anî ziman ku têkildarî vê yekê kenekê wê nameyekî taybet ji Sekretariya Giştî ya NATOyên Yekbûyî re bişîne. Nilüfer Koç bi bîr xist ku vîzyona civaka demokratîk a di manîfestoya dawî ya rêber Apo de şênber bûye û got, yekane hêza dînamîk a xwedî potansiyela astenkirina vî şerê mezin yê li herêmê Kurdin. Divê ji bo Kurdan, platform û kursiyekî fermî were nas kirin ku bikarin gotinên xwe bêjin. Hevserokê Kongreya Gel Remzî Kartal jî civata giştî ya 24 a Kongreya Netewî Kurdistanê nirxand û got, îradeya civakî ya derketiya holê peyameke xurt e ji bo partiyên siyasî û her wiha ji bo kenekê ye Konferansa Demokratîk a Neteweyê wê bibe destpêka stratejiyekê hevpar ji bo çareseriya pirsgirêka Kurd. Kenekê 27 sale ji bo Yekteneteweyê Kurdistanê kar dimeşî. Partiyên siyasî, rêxnavî medenî, şexsiyet rewşenbîr, bi giştî ji bo Yekteneteweyê pêk were bi rastî kar xebatekî berfireh hemû beşên jiyanê, yani em dikarin bijin dîplomasî, qada siyasî, civakî rêxistinê lêbelê niha hatiye xwanaweke nû çünkü ev êrişên li ser Rojava çar parçayên Kurdistanê gelê Kurd rabû ser piya welat dervê welat helwestekî gelekî dîrokî gelekî bi heybet pêşkeş kir got yekê gelê Kurd yeke ji bo hemû dünyayê peyama gelê Kurd gelekî bi heybet bû. Em dikarin bêjin ku gelê Kurd bi ew helwesta xwe ew êrişên li ser Rojava darawestandinê. Ama ji bo yektiya gelê Kurd êdî em dikarin bêjin destpêkeke nû ye. Çünkü gel derbazî pêşiya partiyên siyasî rêxistinê medenî bû. Gel helwest kir. Çünkü heta niha ev 27 sale keneke ji bo Yekteneteweyê kar dimeşîne lêbelê hê jî di qada partiyên siyasî da wekî tê xastin Yekteneteweyî tam pêk nehatiye kêmasî heye. Em dikarin bêjin ev helwesta gel, mesaja gel ji bo partiyên siyasî hişyariyeke gelekî bihêz bû. Di vê çerçevede kenekê jî niha ji bo Yektiya Neteweyî ya demokratîk xebatekî daye destpêkirin. Ev konferansa, ev civata giştî jî îro bingeha wî ya çêdike ji îsal dawiya îsal heta dawiya îsal kar xebat pê temeşandin ku dawiya salê ji konferansake ji bo Yekteneteweyî ya demokratîk hemû partî sazî rewşenbîr kesayetî yani bersîva gelê me çar parçayên Kurdistanê servê esasî dixwazin bersîva wan bidin. Binêrên hêjam Komîteya Wezîran a Konseya Ewropayê daxwaza xwe ya ji bo serbestberdana tavilê ya Selaheddîn Demirtaş û Fîgen Yüksekdağ û
Osman Kavala dubare kir di biryara Strasbourgê de hate gotin biryarên dadga mafê mirovan yên Ewropayê yên berê li ser mijarê jî hene lê heta niha ji aliyê dewleta Tirkiye ve nehatiye pêkanîn. Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê di civîna xwe ku di navbera 9 û 11 Hezranê li Strasbourgê pêk hat de dosyên Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ Osman Kavala nirxand. Di biryara derbarê Demirtaş û Yüksekdağ de hate destnîşankirin ku her du siyasetmedar ji sala 2016 ve girtîne û ku delîlên têgotin ji bo domandina girtinê nebesin. Komîteyê Balkşan li ser ku îddiayên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê yên derbarê motivasyonên siyasî ya dosyeyê hin jî bersiv negirtine. Komîteyê ji Tirkiye xwest ku bi hemû rêbazên hiqûqî yên berdest serbestberdana tavilê ya Selahattin Demirtaş û Figen Yüksekdağ misoger bike. Her wiha fikarên xwe yên li ser direngmayîna biryardana dadgeha distûrî û dadgeha îstinafiyanî ziman. Di dosya Osman Kavala de jî komîteyê daxwaza serbestberdana wî dubare kir. Di heman civînê de mijara ku di nava civakê de bi navê Mafê Hêviyê ya ji bo rêber Abdullah Öcalan tê naskirin nekete rojeva komîteyê. Lê endamên pêşniyarên derbarê çareseriya pirsgirêka Kurd û hewildanên siyasî yên li Meclisa Tirkiye hatine avakirin bibîranîn. Komîteya Wezîran ragihand ku dê di îlonê de careke din ji bo pêkanîna van biryaran nirxandinên xwe bike. Değiliz. AKP ile aramızda Em her bi Ewropayê devam bikin li zanîngeha Torîno ya İtalyayê sempozisyoma navnetweyî pêk tê. Sempozisyon bi bejdariya şandeyeke ji zanîngeha Kobanê dewam dike. Li wir piraniya mijaran di derbarê rêbazên pêşxistina perwerdeyê û xurtkirina serxwebûna saziyên akademîk di qonaxa veguhêzde bû. Sempozisyon bi sernavê Sûriye ber bi ku ve bi amadebûna gelek akademisyen û lêkolîneran ji hejmareke welatiyan pêk hat. Hevserokê zanîngeha Kobanê Şervan Müslüm behsa entegrekirina saziyên perwerdehî û vexwendinên bilind di nava hikûmeta demkî ya Sûriyeyê de kir. Her wekî zehmetî û derfetên têkildarî vê pêvajoyê û bandorên wê li ser pêşeroja sektora perwerdeyê kutûbêj kir. Piştre bejdaran jî li ser rêbazên pêşxistina perwerdehiyê û xurtkirina serxwebûna saziyên akademîk de qonaxa veguhêzde nîqaş kirin. زمانی عربی تجاری زمانی کردی تنها نکلیه قبول دکه لامانی مخابنالی باندور کپر مزن سیاست دولت ترکی سر حکومت ما هست او جبونا من ها بیاستند ام هندر دا چاوا شامل هردو کلو بنیه در واجی ام چاوا تکلین و برفره بکن و زانگین واجی آستان نامنتوی دا بدن قبول کنن الوشی دیگه که ام بکن نمونه جبو تباهی رجلات نامی We advocate for creating a model in this part of Syria that can be an example for the whole international framework. شوف لك أنا ها خالان وهل هو خيالان هي بيا ما أبغى كل كسر كل بدر بشتار يجي جبنا أبغى كنا سوريا كبي أوي شج دستان بقدرجي ما ربنا ألكارو بيجي Binerên hêja civîneka Balkêş li Enqereyê pêk hat Wezîrê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan bi nûnerê taybetiyê dewletên Yekbûyên Amerîkayê ji bo Sûriya û Iraqê tombarak re civiya herçend peyameka armancên hevpar ji Washingtonê hat jî nexşeriya ku di dosya Sûriya û Iraqê de were şopandin mijareka mereqê bû. Piştî civînê barak li ser hesabê xwe yê medya dijîtal diyar kir ku hevkariya dewletên Yekbûyên Amerîka û Tirkiyeyê encamên berbiçav dide. Barak her wiha teqez kir ku her du welat gelek armancên wan yên hevpar hene. Lêbelê hûrgiliyên di derbarê naveroka civînê de bi raya giştî re nehat parvekirin. Bi taybetî tu daxuyaniyeke fermî li ser vê yekê nehate dayîn ku Bakurê Sûriyeyê pirsgirêkên ewlehiyê yên li Iraqê û hevsengiyên herêmî hatine nîqaş kirin yan na. Balkêşe ev têkilê beriya civîna bilind a NATOyê ya ku wê heft heştê têrmehê li Enqereyê were li darxistin pêk hat.
لگوری وزیر دروی امریکای مارکو روبیو دی پایین کو سروکی امریکای دونالد ترامپ جی بجداری جوینه ببه. هرچند انقره و واشنطن پیامین هفکاری دشیننجی پرسا کو اف هفکاری ده چه انجامی ویج بو کردین لسوریه هفسنگین هرمی و اکتورین هرمی حبن هنجی دروشه ویده. بلی بروژانان لروجاوی کردستانی لبشندنین کردستانی جی پشتوانیین جبو یپجی هنه که دوی چارچوبه دجیم چالکین کوتین لدارخواستن ده هم شروان و هم جیم فرماندارین یپجی باوه که اشکره بالی دکشنن سر گرینگیا حبونا یپجی یا دناوا سوریا یا نودم هر دوی چارچوبه ده یک جه فرماندارین یکنیم پاراسنا جن یپجی آخین انتقام و شروانا یپجی دستینا مظلوم دیار کرن کو تبلیبونا رفن یپجی آسوی نوش بو وان وکریا اوگوت به سایا چالکین یجا آستار او یپجی به حضران سویل کاریم بگیجن دورین به اوله هر وکی دانزانین کو حبونا جنان لقاده او هر وها پرفورمانس وان آد رولین جور به جور ده جبو گوهرتنا وان تگهشتنا جی گلک باش بویا. يعني الشركة نورمال لسر تاخ الشيخ مقصود دات مشاندني ده 2016 ده يعني سرفي أساسي تبليبون ما جبو شورشي تشيبو باش داري نافا رفنية بجيبون جروبه كي برمازن بون هنا كوال شهيد كاتن هنا كوال هنا حتى روجي إيرو يعني وكي أكيبه كي مهاتن باش داري وكي سفر بريك أصلا مهاتن دس بيكي تبليبون بشتيوه يعني مديتا جيكي راسته جيكي كو جن دكاره خاجي بپارزه و دردور خاجي بپارزه يعني جيكي كو بتواهي جنجي مروف دكاره بيجه بتواهي جن دزانه جيكي چاوي زانسته هم مروف دي بشداري نواره فنيا پجيد بد دست بيكي مرو إراده خاناستكه يكمين يعني اوه ياد ديه مثلا تو ميزتك يعني تو خاخ پاراستنا خادكه تشتكي نورماله يعني تشتكي كو برمازنه يعني نكستي باراستنا مدك از باراستنا خادكم ده همي ملاندا نتاني ام بيجن ده آلي السلاح ده آلي السلاح ده هري داوي مرود كاره بيجه ده آلي سياسي ده آلي آبوري ده آلي جواكي ده آلي دبلوماسي ده همي ملاندا يعني مرود كاره بحثي بك سرفي اساسي يعني دمكو مرو بحثي بيجي بك يعني جي ام بيجن ام وكي هيزا باراستنا جن پاراستن تواهی جنانه نه تنها متکارم بیجن اشته کرده یا دجی چرکزه یا دجی عربه فرق ناکه کی جان جن بخواز بخواب بپارزه دکاره فلسفه یا پژش خورا اساس بگیره وکی یه جستر وک یه پژه مثلا دوی داره ده وکی پیوان دستپیکی کو مشخوره اساس گرته و لگوری و مثلا وک ارتش یه جشی کو دشنگال دوری آوا کرن اساس یک جی ارمان جی ایوان حوالا بو یعنی اف جواک مثلا اف کچن ازدی مثلا خوب کاربن پاراستنا خوب کن اجبون اوی مثلا پشتی ساله که مثلا بیجن اساس باجرو هنه گنده در دوری مثلا هاتن رزگار کرن وکی یه جشی مثلا اوی دست به که هیزا پاراستنا جنین ازدی مثلا هاتا آوا کرن یا پژشنگال یعنی بوی آوای مثلا يعني تبيجي مثلا تشتكي وكي تشبهي اما مثلا الجوهر خدا باوريا خدا تبيجي مثلا الجغرافيا خدا مثلا بيجن هيزكي وصداينا افكرن يعني جبونا ما براستيجي مثلا هستي وي دميانجي او كيلي کومکی جنین ازدی مثلا هاتنا باید کودتری و دوی داره ده مثلا بیشتر بریاره تکوشنی داین بریاره شر داین بریاره جیانی اساس داین کده کی مثلا ایوان حواله یگله کی گران بخا مثلا کرنا یه پژیاجی مثلا بیشتر استانگیت پیشیا یه پژی دوسا مشروع دیتن یعنی مثلا بیشتر نهانه کی مثلا بیشتر سیستمی کی کو دخوازی مثلا بک بن سروریا خدا یعنی مثلا بیشتر مارجینا بک یعنی مثلا بیشتر جوهری و درخه لازمی بتا اوای نه قبول کردن یعنی چه مثلا
ام به رشتات کردستان دوام بکن هزین کمرا اسلامی رژیم ایرانی به توپ و هوانان ایرشیم جهن یکینین پاراستن ین رشتات کردستان یرکین لمریوان ایکر یرکشید بیجه که ده چارچوبیا پاراستنا رواد برسوا وان ایرشان هاتیه داین و کشتی و بریندارین آلیین رژیم ایرانی چی بونه. یرکی لسر لف و تفگرا لشکریا داویا لباجهیا مریوان داخلینی یک بلاف کرد. لگوری داخلینیا نواندا راگاندن و چاپمنیای یرکی ده هفته هزران 2026 ده هیزن چگدارین ایرانی به توپ و هوانان ایرشی لجهن که هیزن یرکه لیهبون کرنه. ده داخلینی ده هات گوتن هیزن یرکه ده چارچوبیا پاراستنا رواده برسوا وان ایرشان دانه. هر وها یرکه ادعا کرد که ده انجام پفچنی ده دناوا هیزن ایرانی ده کشتی و بریندار چی بونه. ده همان داخلینی ده هات راگاندن که دوی بو یری ده تزرار نگشتی هیزن یرکی. یرکی ده داویا داخلینی خوده بالکشاند که هیزن وان این لهمبر هر جور ایرش و حرکت لشکری ین لدجیوان ده چارچوبیا مافی پاراسنی ده برسوی ددن. بله وجارم بری خوبن روشتات ناوین و روشال ایرانی مطابقات یا 14 خالان ادنا برا ایران و امریکای ده اشکره بویا کو دناوا وان خالان ده تگوتن تنگوا هرمزی دوی بینا ورور وکرن لسر برنامه نوکلری یا ایرانی او پیواجوا دانوستاندنان دسپیکیم لحف خاطن پیک هاتیه هر وها یک جخالین هری گرینکن همو آلیان یم بین راگهاندن به هبنکو لهر چندی مطابقات وهابجی حتی نها جعالیه ایرانی و اف یک با اوه که پشتراست نهاتیه راگهاندن ده ناوا وقتا که روژه و که بوی اوه ده هیم چاپمنیا امریکا جید بیجه حتی روژه یک شمی دبکو آلی اف خالین کل سر لحف کرنه برای گشتیره پارو بکن. آژانسا مهرنویسی یا ایرانی دتاین پیشنومه پیمانه که جی 14 خالان اشکره کرد. لگوری پیشنومه یک جخالین هری گرینگین پیمان اوکو لحمو انیان آگر بستکی ماینده بی راگهاندن. هات راگهاندن که لبنان جی و بکه و ناوا آگر بسته و وکشینا هیزین امریکایین لدورا ایرانی جی ده چارچوه پیمانی دیه. دمدنا پیشنومه ده تی دست نشان کرن که دورپیچا دریایی امریکا یا لسر ایرانه و بیرا کرن. هر وکی تنگا و حرمزی دناوا سیه روژی ده جنوب و لترافیکا دریایی ناو نتوی بی وکرن. لگوری همان چافکانی ده پیشنومه ده تی راگهاندن که پیکانین لسر پترول و سکتورا پتروکیمیا ایرانه و بینرا کرن. لگل وی که تی پلان کرن که به فینانسمان امریکای حوالبندن ویره برنامه که جنوب آواکرن یا 300 میلیارد دلاری به آواکرن. تی گوتن فونا نافبوری و جبو چاره سرکرنا خسارا بنیسازی آبوری یا جبر شر رو دا بیبکارانین. پیشنومه دیار دکه که دمیجارا برنامه نوکلریا ایرانی ده جبو لحف کرنه که داوی بیواجه که نویا دانستاندنان آج 6 روژی به دست بگرن. تی پلان کرن که دوی دمی ده مالداریا جی 24 میلیارد دلاریا ایرانی هات جمعداندن ببردان و 12 میلیارد دلاری وی که بریا دست بگرن هفدیتنان جبکارانی نا تهرانی را بی پیشکش کرن. متنا پیشنومه کو جعالی مر نیوسی و هاتیه وشاندن جبو لحف کرنا آلیان چارچوبه کی دانی بجی حتی نها نه واشنگتونه نه جی ریوبریا تهرانه خالی نوبوری به فرمی اری کرنه. لگل وانگشدانان بهای پترول ایرو برنگه کی بربچاف کیم بو. بندواریا بازاران او بوکو شر لروشلاتا ناوین ده دمکی کنده بداوی ببه و تنگا و حرمزی جنوب و جبو ترافیکا ناو نتوی وره وکرن. سروک امریکای دانالد ترامپ ادعا کرد که به ایرانی را لسر راوستاندنا شهر لحف هاتنک باش هاتیه کرن. ترامپ کو لو اوفیسا اووال آخوی دیار کرد که پیشتی تمام کرنا بلگیان دبه کو مراسیمه که امضا کرنه وره لدار خستن.
وی بر جراگاند بو ایریشن لدیجی ایرانی راوستاندنه لی حکومتا ایرانی گوت هینا جی لهف هاتنه کی داوی نهاتیه کرن. برید وقت که روشا لی ایرانی انگوان بجی دنابرا ایران و امریکای ده لهف هاتن انگو نیزبونه که بده لی روشا لبنانی جیم هینا جالوزه و جاری ارتشا اسرائیل باجرو که لباشور لبنانی کر آرمانجا ایریشن خواه لسر باجار باشور لبنانی جی دومان بلند به. آرمان چنتاوین ایریشن اسرائیل باجرو که کفار تبنیتی بو. اف باجار نیزی باجار نباتیه. هات راگاندن کو گلک آواهی لحرمی کو جالیه بالفرین شرین اسرائیل و هاتیا آرمان چکرن و زیان دیتنه. دیمنین کو لقادی هاتنه کشاندن نشان دادن کو پشت ایریشان دومان لسر هرمی رادبه. باجار کفر تبنید یک جه کو هری زیده به آرمانجا ایریشان. اسرائیل به هنجتا هیزن حزب الله لینه به دجوار ایریشی ویدیکه. هرچی قاسی حولدانین به داوی کرنا شرک دنابرا دولتین یک بوین امریکا و ایرانی ده هیجی لبنان روش پر جداتره. دسپیکا اما مها هزرانی بو بریارک هاته داین کوش بو موتورین لپاریزگاه حسه که و قدخبه اف چند روشن لسر قدخه کرنا چون او خاطنا موتوران لپاریزگاه حسه که در باز بو به وی بریاری ریوبریا ترافیقی یا حسه که راگاند کو قدخه موتورسیکلتان حیا راده که لبر دزی او شیلاندن ری هاتیه گرتن لگوری او دبیجن روش اولهیه لگوری پشتی بریاره باشتر بویا. دوی دمی داویده گلک بویرین دزی شیلاندن و قضای ترافیکی پاریزگاه حسکی روددان. جره و برین ترافیکی بریانه هاش روناهی تیوی را راگهاند بکو بر پرسین پرانیا وان بویران مطورن. لسر وی اساسی لپاریزگاه بریارا قدخه کرنا موتورسیکلتان به تمامی دنابا باجاران دهات راگهاندن. ایروژی جره و برین ترافیکی یا باجار حسکی عدنان رمضان دازانین کو جی دسپیکا پیکانینا بریاری ده با آوائه کی زلال روشا اولهیه لباجار باش بویا. هر وکی سوجین بسدما بکارانینا موتورسیکلتان کم بویا. في فترة ديجي تفقرا مطورة نما بشكل كيوي تبيجي وك بري أما جرائم وان حاليا تشتكتن هروها بشتراس كركو أبيك برسف داينا روشا أولهية وسوجيكو جبروان چه دبون هاتيه داين داويد وك تفقرا كجوان مطورة چه بود هندري باجارد أف مطورنا أموري تشليح دكن وك أموري دزي دكن جبو في تشتيجي هفاليمي أساسي تعميمك درخص حضرة مطورة دندري عدنان رمضان ببيرخص كون نتاني مطور هاتنا قدخه كرن ليد همان دميدا لسقيا جامعة تاريا وصايطان جي تيرا كرن هفال جي تعميم جبو درخصتنا أو جي هناك سيارة هنا فان سيارة مسألة دزيت كنا وجي مسألة تشليح كنا طبعا نمجيشي نعم مينن اما تشتن ولو جي هنا جبو مسألة ضوي زينوجي ضوي زينون خطري كسر باجار وسر يا دريجي خطري قلكي مزني يعني هزين أولكاريا هندرين أوبراسيونك أولهية دادس بيكرن ودسسية حزيراني دا بريارا قدخة كرنا موتورسيكليتان دنابا باجاران تراكانت
تێپایین کو ji destpêka meha tîrmehêva êdî li tevahî parêzgeha Hesekê tevgera mîtoran bêqedexekirin. Li nêzî gundê Endîweriyê bajarê Dêrikê zarokekî di ava çemê Dîjleyê de binav bûye. Tîmên awarte xebatên lêgerinê dewam dikin, xelkê gundên li rexa çem jî di lêgerinê de ne. Zarokê binavê Abdullah Mihemed El İzoyê 14 salî ji koçberên Serêkaniyê û tevî malbata xwe li kampa Newroz dimîne. Abdullah Mihemed tevî hejmarekê hevalên xwe ji bo geştê berê xwe dabûn gundên Endîweriyê bajarê Dêrikê. Lê di dema avjeniyê de pêlên avê bilind dibe û li ber diçe. Xelk û tîmên awarte dest bi xebatên lêgerinê yên li herêmê kirin lê heta niha termê Mihemed nehatiye dîtin. Li bajarekê yek ji pîvanên herî girîng yên xweşikbûnê ew jî paqijî ye. Dîmenên ku mirov li kolan û navenda bajaran dibîne gelek caran wêneyê wî bajarê li ber çavê mirovan êdî çê dike. Li Qamişlo kombûna sergoyê bûye pirsgirêkeke ku demekî ye welatî li ser vê yekê gazincên xwe dikin ji kolanan heta navenda bajêr gelek cih bi sergoyê êdî hatiye dagirtin. Welatî dibêjin paqijiya ku şaredarî ya çend rojan carekê têrker nabe û berpirsyarî davêje li ser milê şaredariyê nûçegihana me Sara Hesen û hevalê me ya kameravan Helwest Elî yên ev nûça amadekirine xwestin ji şaredariyê jî sedema vê pirzgirêkê hîn bi min lê ji wan bersiv wernegirtin. Li Qamişlo şaredarî li ser mijarê bêdeng e welatî jî gaziran dikin. Ev dîmen ji nava Qamişloye. Digera li nava bajar de ev dîmen gelek caran derdikeve pêşberî mirov. Taybet li nava bazar ku cihê herî qerbalixiyê bajar e ev dîmen hîn bêtir tê dîtin. Ev jî naveresta bajara Qamişloye. Firoşkarên di nava Sûkê de ji bo vê sergoyê gelek gazinê wan hene. Erdişî bêjim ev gemaraneyê wilo nabe. Sûka Ereboka gerek paqijî hebe. gerek çi qasî newek harayî ev sûkê ev bên alem jî azin viyalî zibalê heye ber medresa û yalî zibalê heye ev zibalê ev îro dehro zibalçî nehatin raneiştine ne traktorê wan ne siyarê wan ev tişiyanê nabe paqijbûn ji her güçlü karayî çima dibe el-nedafa min el-îmam. Li gorî ku welatî dibêjin her deh roja carekê şaredarî li nava bajar û kolan de digere. Ji ber vê yekê welatî nerazî ne. Cana heta roja nayê. Deh roja. Hema mala min mehellê xwedê heta roja nayê. Ji bo vê belediyahanê, ji bo vê Îsbalê em behdirîn, em dimeşin ser ci sir bênê wê tê, beledî nayê rajên, em ban dikin xwedê siyarê bisekin evîna Îsbalê bir heye, tanişînê dimeşin, şofêr dimeşin tanişînin. Serma û bên gelekî bêne. Bihatina havînê re ev sergo vê carê dibe sedema nexweşiyên cûrbecûr. Li kêleka nexweşiyê xweşikbûna bajar jî xera dike. Weke ekîba Ronahî TV me xwest sedema vê pirsgirêkê û zêdebûna sergoyê ji şaredariyê hîn bibin lê mixabin daxwaza me bê bersiv hatîştin. Belê ji vê nûçê em bi nûçeyeke xweş dewam bikin ku ew jî em ê we bi dîmenên bajarê Efrînê xwezaya ya xweş em ê bînin li ser ekranan ku li ser van dîmenan jî rengên kesk yê zeviyan û aramiya xwezayê çîrokeke taybet vedibêje ku Efrîn yek ji herêmên ku bedewiya Kurdistanê nîşan dike ye. Dema ku roj li vê herêmê derdikeve xweza weke tabloyeke zindî li ber çavan zindî xuya dibe. Ev dîmen dibêje ku xweza çavkaniya jiyanê hêvî û aramiyê ye. Dîmenên ji aliyê hevkara me ciwana Cum'a ve hatiye kişandin ku di dema serdana xuya li Efrînê de
ام به هفر لی تماشا بکن. بلی بینرین هجاف بشک جدی منام بو آن خوازه عفرین جویه که گلک خواشتر بو لی حوالا ما جوانا جمعه تاوی شرط و مرجن زحمت جی هول دابو بطایبت هنگ منین خواشین لعفرین بکشه و مجی خواستن بو بینرین هجارا پاروی بکن لنوچامه داویه جی جهان یک گوتیکلداری جهان ورزشه السربیه که کو هری داویه دو جمع بو بینرین هجارا پاروی کربو کوپا جهان یا 2026 شویدن دست بکر و میوانداری آنگو مازوان کوپای کو یک جوان مکسیکایا لپیشبری و افریقا باشور لیست بو مکسیکا یکو مازوانی دیگه با اوه که حسان کاری بو لپیشبری افریقا باشور بسر بکوه هم دیمنین کو دست بکرنا کوپای جهانی 2026 و هم جی سرکفتنا مکسیکای حوالی مواکه نوچه لیکرنه هم به هفره لتماشا بکن. کوپای جهانی 2026 دست پیدیگه و جاره یکم 48 تیم نتوی بشدار دبن. لسر 12 کمان هاتنه دابشکرین کو ده هر کومکی ده 4 تیم هنه. جکوبای جهانی ین بوری جداتره. دو قناغا یکم ده یکم و دویمینین همو کمان لگل 4 باشترین سیمان در باسی قناغا دویم دبن. قناغا دویم دبه قناغا سهود دویان و جوما آستاکی تکرن. اف ستادیوم دبی ستادیوما یکم آدیروکه کو سی جاران لیستیکین کوبای جهانه تیده هاتوبون لیستن. بریا دست پیکرین لیستیکه نشاندانه کی تجی رنگو دنگ و پیامین کور تی نشاندان. ماچا دست پیکه یا کوبای جهانه دنافبرا مکسیکا و افریقا باشورده بو. تیما نتوی یا مکسیکای بسرکفتنه کی گرینگ دست پیکر. به دو گولین ببرسف زورا تیما افریقایا باشور بر. هر چند افریقای باشور هول داکو انجام وک هف بکیجی نیوکا یکم به پیشکتنا مکسیکای بداوی بو. کوپای جهانه ده 19 تیرمه لنیو جرسیا امریکای بداوی ببه. داوی ده تیمکی نتوی دبه شامپیون و کوپای بلندکه. بری بینرین هجا با قاسی ورزشی دالی سیاسی ده جف کوپیا جهانی ده نوا روجاوا سرکا جهانی ده بوم لما خواستم ببینو چه بداوی بکن او ام جاره کدن جواره ده بجین حتی که جاره کدن بین پیشیا و ببینه ده نوا خیر و خوشیه ده هر شاد و بختار